Menteri kena ke Sorkar Pedeng bapet ya ketenat kambari bat ka puli ka puthi Dr. R.K. Ranjan Singh. Balawan jengo ya ka East Jaintia Hills District na ke benda Arsngi bat ulawan benpoi hakli riat mentakasngi. Kajing temu jong katai kajing wan jengo sya ka district. Kalong ban kemi benya ya kajing penterekam jong ki skim baper jong ka Sorkar Pedeng. Hanya kasngi uni menteri ulale jengo ya ka Health and Wellness Center hadikya West kabahap hapo ka skim Ayushman Bharat. Kadukan de marbam habindi hati kabahap hapo ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana ka Anganwadi Center Hatuber hapo ka skim Poshan Abhiyan bat ka MGNREGS. Hadin kani ulale jengoru ya ka West Jaintia Hills District Shangpung banyak kendu ya kinongyo jingmentoy ha kabayday bat Ushenrai Lakadong bat ulayo banyakren bat kinongyo jingmentoy bantip ya kijing mentoy bat kijing baki ya kendu. Bat hakaju kaporu ulakmi benya ya kijing penterekam jong ki skim baper bela kershan da ke Sorkar Pedeng.